Hai, nama saya Darwish. Saya bekerja di DDQ Services as a trauma cleaner. Saya minat dalam trauma cleaning selepas melihat ayah dan kakak saya bekerja dalam bidang ini. Ayah juga beritahu saya ini adalah satu-satunya cara untuk saya mempelajari erti kehidupan. I also noticed that there is a need of service in our community. Itu yang membuat saya tertarik dalam pekerjaan ini. Dari rumah pertama hingga sekarang, saya amat berasa sedih, pilu dan sayu. Saya boleh rasa kekosongan dalam rumah-rumah ini. There's this one house, I even saw notes left by the deceased. He always write notes to himself to stay happy, stay strong, mesti kuat. It was quite devastating, but at last he committed suicide. Pekerjaan saya agak-agak sama dengan apa yang terlihat dari tonton televisyen. Of course, on TV lagi dramatik lah. Real life trauma cleaning is more working together as a team. Kita saling bantu dan support each other in our work. Working in a PPE suit memang sangat rimas, tetapi keselamatan diri is a priority to us. Once saya pernah bekerja selama 3 jam straight. It was so tiring. The PPE and the mask exhausted me a lot. And I had to take instructions from my dad. Kami berdua hendak berbual pun susah. Tapi akhirnya kita dapat habiskan pekerjaan kita. Itulah cabaran kami sebagai trauma cleaners. Reality berlaku pergi dalam kesunyian ini. Sangat real. Kita harus appreciate our family and friends. Even more, jangan lupa juga jiran kita. Bekerja dalam bidang ini membuat saya lebih menyayangi keluarga dan kawan-kawan saya. Now I spend more quality time with my family and my friends. Dengan ibu bapa saya, kami sering keluar makan bersama atau saya akan masak untuk mereka di rumah. With my friends, saya often main football dan catch up with them wherever they're free. Dalam kehidupan, kita harus membuat apa-apa yang kita gembira. We must learn how to appreciate our family and friends as we do not know what the future holds.